umuvumo ni umusemburo mu kwitaho. Amavunane si umuvumo, ni ikimenyetso cy'akazi, ariko iyo kitagwaho aba intandaro y'indwara. Mugongo, ijosi, amaboko n'amaguru byose birashobora kwangirika. Twige kubungabunga imibiri yacu mbere yuko dutakaza ubuzima. Bakunzi bamenye ubuzima TV ndetse n'abadukurikiye aho muri hose, mbaje kubasuhuza. Mbahaye ikaze muri iyi gahunda yacu idufasha gusobanukirwa ubuzima bwacu bwa buri munsi, kandi idufasha gukora kwita ku buzima bwacu mu kazi no kwirinda ingaruka z'ako kazi ku mibiri yacu. Nitwa Nkurunziza Beteri, mpagarariye Umuzi Health and Movement Initiative, aho tugamije kubaka umukozi muzima, kwibanda ku buzima bwe n'umusaruro we urambye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo stress yica ubuzima gahoro gahoro kandi umuntu atabizi. Muri iyi video turaza kugaragaza ingaruka za stress ku mubiri n'uburyo igenda ihombya umuntu buhoro buhoro mu buzima bwe bwa buri munsi no mu kazi ke akora. Niba wumva uhora unaniwe, udasinzira neza, ufite umutwe uhora uremereye n'imbaraga ukaba wumva zigenda zigabanuka, iyi video ngusabye kuyigira iyawe kugira ngo ubashe kubonamo igisubizo. Turarebera hamwe stress ni iki, turebe uko igira ingaruka ku mubiri w'umuntu, impamvu umuntu atabasha kubibona hakiri kare, n'icyo wakora kugira ngo ubashe kuyirwanya. Niba kandi ushaka kwiga uko wafasha abandi kwirinda stress, ujye ukurikira gahunda z'Umuzi Health and Movement Initiative Limited kuri runo rubuga rwa Menya Ubuzima TV. Ukore subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, kandi ku kimenyetso cya like niba ari cyo tubise, utwandikiye muri comment kandi ukore share kugira ngo usangize abandi iyi video. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi babaho bakora bihuta, bafite umuvuduko, imirimo iriyongera, inshingano zikiyongera, ariko hari ikintu kiba gicecetse, kitavuga, kidafite ijwi. Stress, kandi mu buryo utabizi, stress iri kugusenyera ubuzima buhoro buhoro. Twige kubungabunga imibiri yacu mbere yuko dutakaza ubuzima. Abamotari ku muhanda, abari mu nzuzi buri munsi, abigisha n'abanyamakuru, abakozi b'ibitaro, bubatsi ku miryango, bose bafite aho bibabaza, ntibavuga ariko birababaje. Iminsi yose ku kazi, umubiri uriyahura bucece, umvise umutwe, umugongo, amavi cyangwa ijosi siko byakabaye. Umubiri wawe urataka, fata umwanya wumva ijwi ryawo, shiraho maseje kunywa amazi kuruhuka igihe cyagenwe. Amavunane si umuvumo, ahubwo ni inyigisho y'ubuzima, ntukavunike ngo wishime gusa abo ufungura amaso. Stress ni iki? Ni igisubizo cy'umubiri wawe ku bibazo, ku gitutu no ku mpinduka mu buzima. Mu gihe gito ishobora kugufasha gukora neza, ariko iyo imaze igihe kirekire ihinduka ikibazo gikomeye. Umvise umutwe, umugongo, amavi cyangwa ijosi siko byakabaye. Umubiri wawe urataka, fata umwanya wumva ijwi ryawo, shiraho maseje kunywa amazi kuruhuka igihe cyagenwe. Amavunane si umuvumo, ahubwo ni inyigisho y'ubuzima. Ukuri kutavugwa ni uku, abantu benshi babayeho muri stress kandi batabizi.
kunanirwa buri gihe, kudasinzira neza, kugira uburakari mu buryo bworoshye, no kutabasha gukora utuje, ugahora mu mujagararo. Atari uko unaniwe gusa, ahubwo ari uko umubiri wawe urimo gusenyuka buhoro buhoro. Amavunane si umuvumo, ahubwo ni inyigisho y'ubuzima. Ntukavunike ngo wishime gusa, ahubwo ufungura amaso, bungabunga umubiri wawe mu kurinda akazi. Ubuzima bwawe nibwo bushobora kuba ejo hazaza. Menya aho biganisha mbere yuko bikugiraho ingaruka. Stress ifite ingaruka ku buzima, imitsi irakomera, ukarwara umutwe, imbaraga zo gukora zikagabanuka, ndetse n'umusaruro ugatangira kugenda ugabanuka. Stress ntisenya umubiri gusa, ahubwo isenya n'akazi kawe. Dawa ukuri baguri wawe, uguri wawe ukori kawo kibabaza, ukongi kawo kirabata, ukongi kawo kirabasa, ukongi kawo kirabata. Impamvu nyamukuru si akazi gusa, kubura igihe cyo kuruhuka, kubura muvuma cyangwa kuva mu mwanya ujya mu wundi mu kazi, kubura uburyo bwo kwita ku mubiri wawe, ndetse n'igitutu cy'ubuzima. Ntukavunike ngo wishime gusa, ahubwo fungura amaso, bungabunga umubiri wawe. Twiga gukora cyane, ariko ntitwigishwa kwita ku buzima bwacu. Menya aho biganisha mbere yuko bikugira. Nubwo ibyo byose bihari, hari igisubizo. Kuruhuka bihagije, gukora muvuma kenshi cyangwa imyitozo ngororamubiri, massage thérapeutique na relaxation, guhumeka neza, no kwiyitaho buri munsi. Kwita ku buzima bwawe si luxe, ahubwo ni necessity. Aha niho Umuzi Health and Movement Initiative Limited duhera guhindura ubuzima bw'umukozi bukaba fondasiyo y'umusaruro we. Nta buzima nta kazi, kandi nta kazi nta terambere rirambye. Niba wumva unaniwe, niba wumva ubuzima bwawe bugenda bugabanuka, ntutegereze ko biba bibi kurushaho. Tangira uyu munsi wita ku buzima bwawe. Bashimiye uburyo mwakurikiye urubuga rwa Menyubuzima TV. Mukomeze kujya mukurikirana n'ibindi biganiro, musangiza abandi izi video, kandi utangire ubuzima bushya uyu munsi. Ujye ukurikira gahunda z'Umuzi Health and Movement Initiative Limited kuri runo rubuga rwa Menyubuzima TV. Ukore subscribe niba rugamba ugeze ku rubuga, kandi ku kimenyetso cya like niba ari cyo tubise, utwandike muri comment, kandi ukore share kugira ngo usangize abandi iyi video. Amavunane si umuvumo, ahubwo ni inyigisho y'ubuzima. Ntukavunike ngo wishime gusa, ahubwo ufungura amaso, bungabunga umubiri wawe mu kurinda akazi. Ubuzima bwawe nibwo bushobora kuba ejo hazaza. Menya aho biganisha mbere yuko bikugiraho ingaruka. Menyubuzima TV iraguteguriye inyigisho buri cyumweru. Gira ubuzima burambye, si ukugira amafaranga gusa, ni ukwiyitaho kandi dutangira ubu.
bidawa ukurira guri wawe uguri wawe ukorika ukibabaza ukongita ukirabata ukongita ukirabasa ukongita ukirabata Amavunane si umuvumo ahubwo ni inyigisho y'ubuzima. Ntukavunike ngo wishime gusa ahubwo fungura amaso, bungabunga umubiri wawe ukurinda akazi. Ubuzima bwawe nibwo bushobora kubaka ejo hazaza. Menya aho biganisha mbere nuko bikugiraho ingaruka. Menya Ubuzima TV iraguteguriye inyigisho buri cyumweru.